Dipurong supi ke palang media pan ing namrai kom sai kampen dipurong supi kapang thir. COVID-19 na kiso overpen kaching right hek jia pan kisi kitang nang jia son anta claim pon bomlo VDC chairman Sir Singh Phangchu. Asam along aru inquire ki thomar ni COVID-19 positive kilong apai bang pharu ki thomra inquire sir cap. Kardom katniu sa birda than bang nili junality mungpi non birda angton pen arjuik tha. Ingnam rai kom sai kampen dipurong supi kapalang media phan non malom rong supia tawar kapang thir amo ki ding theklong. Ingnam rai kom sai kamati forest department pen dipurong supi kapalang me arpu ding si non malom lockdown angbong difu gandhi park atwar kengkeng rong pharpi rong bi kecheling atwar an kasa ur ki tera hormu arkok si tawar palang me pon. Ingnam rai kom abang pu patgiri nang kithana tengki dipurong supi kapalang media phan pura difu head post theng no kido amir beri keng kidama tawar samson singing ti chikimo amir beri pangthai pon. ডিপু চহৰখন চাফ চিকুণ কৰাৰ কাৰণে মানে পদক্ষেপ হাতত লৈছোঁ আমাৰ মাননীয় CM ছাৰ আৰু আমাৰ বন বিভাগৰ সচিব নিৰলা বাইদেউৰ নিৰ্দেশ আৰু আমাৰ ডিএফও ছাৰৰ নিৰ্দেশ মতে গোটেই আমি চহৰখন চাফ চিকুণ কৰিম বুলি এটা পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ লগতে আমি যিখিনি আমাৰ ডিভাইডাৰ আছে ৰাস্তাৰ ওচৰত সেইখিনিত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিউটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে গছ গছনি লগাম বুলি ভাবিছোঁ COVID-19 abura kiso det long riadang ki umplo bajok det pikang hap ingdeng pli tanglo rada tum jo pitap kiring jiapan mehip mekar ke det na pura det pikang hap isek sarkar pen ki chokijun ason drone pon bomlo aru ni phaing kore ge thomani hamren constituency ki parlo linchika sumopung rong pirbi rong karbi rong chingdon na pen porbot nong krong along tami rat aphan idon sanglin kep la pen daligram pharupo an kiron ki pedo pona birta pherangki hundor kropen birta nang pale kipi ki pajir jai mekalong hamren VDC chairman Sir Singh Phangchu Dr Umtang Timung hamren municipal board chairman Biren Tisu hamren wholesale consumer cooperative society limited amai pujoy ingti lapen soil conservation board chairman Ronjit Ingtiatum Chetongdun sangkachu dengdun aradaphan sang pp aprang COVID-19 aborpen kaching rainang jelam the Sir Singh Phangchu pen kithan paria sai padupon ang parda rada tum kichu namo pen kamatha karjang mucho chia phansi sarkar pen asap sa pet stami rat aphan kirona lamthi Sir Singh Phangchu pen phirangkia tumang no chaipon lower part hamren an banke ronelo non banke lapu upper side lo hamren proper hamren town arlu lo la banke additional asang lo basi additional asang banke edon pen lin cap la pen dali po ahini basi tak mana don suri sibak lerai pini keron ponjel ase along tin ta mane padore lo rongching non lo porbot lo basom sidak rong karbi jadolo along prek hu nongkrong bethe West Karbi Anglong penta COVID-19 na kiso kilong dun bang hini dolo pusitame lada kido atum kali ang tan kido atum lasika pheria ret tangji kali bon takachere henlo akinang sot puta alang lipen ningche lake lalo la bahini abang pu kelong lake ahem binong ke kupli constituency arlo 7 on kupli constituency arlo lake jiribasa nepalier lasi halatum bahini bang pu ajai lapen bhim bhadro siwa la bahini tum han bang ke guati suru hojai longsi silangpon bomlo alang tum bhelawing pen ke bang amatsi hadak suru hojai long mane quarantine dolo amasi alang tumhan tes along bangke keklang bangke positive COVID-19 positive dokolo alang tumhan silang bomlo so Assam government atum lasi non elitum West Karbi Anglong East Karbi Anglong along stamera soki so bang kangdang ya chance bang thepiglo alam mangel hailo bahira pen ke amunir tum an phansin non bang long bom dak ke do bom afrang pen ke do tum bangke long lelang bom ta hapu pen ke atum amuni tum pen ajok ciun lasom si nang doji nasi laso bangka ciri ning ke lalo social distancing lapen mane la irrigator sam kado kawe lapen
iliang bang mana kacipet lason kacingling lason dode denai laso bangke sarkar tum pulo lasi isi vet atwar ili tum kacipiok un atwar ge lan velo MSC constituency tina long sitame village level quarantine center padonangji poatengsi Hamren constituency along sitame non kisikidang padupon bom luputa alang lipen ningje pontu non amat kenil tum kacisi ke bangke lailo non silang bom lang lake isi bangke dak Hamren girl high school lapen isi bangke telahor community hall lapen kolonga mi school la long thoman sinon ko ke lang pon Assam along aruin koira ki thomar ni mate arni sivet COVID-19 positive ke longa phai bang pharu ki thomra in koira sir kep an lopusi Assam ok pran ke lang minister Himanta Biswa Sarma pen Twitter along pakla Minister Sarma pen kapaklang atengki aruin koira ki thomar ni anigang sampor phai forum minute kep apor an katokavi COVID-19 positive aphai bang pharu ki thomra in koira sir kep anlo kimi bang po kep rapli ke sugachilang bom bang pharu hinira trok kep runner kep lapen ki thikijang bang plipusi alang li Twitter long paklang pon halapu di mahasao along da COVID-19 agiso kilong bang trok sia phai ang thek kilong ajok di mahasao da COVID-19 agiso kilong a district pu parlo ponlo Taralangso himari terangarong bangkre ki thoma choka marcherap si lockdown mate kangkir kang habahut dihin kadure don troxir kep ahem tunaphan aruin kora ki thomarni sangdali jangthu ingti hai hui keronsi kerapajirpon Karbi jutang aklam taralangso himari terangarong ame karmate chokamar bangkre ki thomatum chepengsi lockdown a joini sanghan kachidorde don troxir kep ahem tunaphan arun koira ki thomani sanghan dali ingti lapen kinangsot ahor muronsi kerapajir himari terangarong ame karsar theteron ahema theng numate towar krong thomalongsi sanghan ronpon rongame kar khoya sing teron pen ronga soraphan sanghan kirona puthak than pachini si bangkre ki thom achokamar tangka chirungsi lockdown a joini sanghan kichidorde ahem tunduma phan kirapi pajiralam ningje si sanghan kirona mo pangchenglo chokamar monsing be dhuniram rongpi rensing milik lapen arya sangho tum khoya sing tirona long chirap chitodun nilitum chokamar doan bangkre ke thom chokamar chirungsi nilitum la kavi pin atum han chongda chot atum phan asavet sitame nilitum hin pen sang lapen dali sabon lapen ingti jangthu asap sawe tamili tum keron pacetang pon pupusi pin nilitum tisik pon iglo West Karbi Anglong number 1 Dwar Amla constituency ki parlo Bhoksong Hawar pen angtan West Bengal long ka chongda dam bangkre hinia tum det piangkang lockdown ki pedo jok ki choki jun la pen ki do ki thakaphan kisung ga chetong nanga birta kat news sa hemalong nonjong birta nangle West Karbi Anglong along ka chongda dam bangkre hinia tum det piangkang lockdown ki pedo jok ka chongda duna company an ta ka khindang la pen angparta arideng along tangka ka vela pen ki do rumanta padolong le detlo La Solam Karjulong pen number 1 Dwar Amla constituency Mandal Congress ame pu Bijoy Teron pen tangka suri pho an kirap ki pajir kisunga pora hut non laso kirap ki pigi pajir thek apot alang li phan churo lo pusi alang li tumpen ningche lapen kumanni ningki me bang pupang phia tumpen asap so bechita kirap ki pajir phan do pulote katu conver account number 1168959469 CIF number 8138653419 IFSC code SBIN 0002103 along Kepalejia Phan Chuningri Lapen alang lituma contact number lake 7577091485 hello non malam so por phan birta moi ton piksana আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Looking for your household essentials? MS Khangcho Stationery, one-stop destination for your household needs. Here you will get table fan, ceiling fan, mixer grinder, rice cooker, groceries, electric items, plastic items, gift items, etc.
Moreover, 5% discount on stationery items and 10% discount on table fan, ceiling fan, mixer grinder and many more. Stop pondering, just shop right away. MS Phangcho Stationery, Rongkhelang, Difu, Manja Road, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। Kanch Water. Start here, right anywhere. Eastern Models, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelang near Don Bosco School, Difu 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 78961690021. For both Difu and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. Dihina mo pipotot pirata along Wangtulo. Dokmoka Thong Nokbe College along Akimia Principal Dr. Dhananjay Nursery Lapen Vice Principal Akimi Professor Babu Teron Atumapan Aru Inkoira ke Thomarni Karcho Birta Pirangki Rastam Tokbipen Birta Nangpale. Thong Nokbe College along Akimia Principal Lapen Vice Principal Akimia Atumapan Karcho Amayalong Abarim Karbi Student Coordination Committee Atum Chetong Dunpen Karcho Asai Kijapon along ex-President Pradip Ingti, ex-General Secretary Ram Singh Teron, Lapen ex-Union Body Atumpen Angparta, ex-General Secretary Agustin Terang, ex-AGS Dhoni Tokbi, ex-GS Deben Bay, Lapen ex-Executive Member Khan Ronghang Atum Chitongdun. Development Block Pen Menterona Rong Pen Lang Tuk Timungarong Kachilenga Tower Kilometer Isira Ibeng 2007-18 Aningkana Baha Tangka Sekal Lakhini Rasuri Poke Patangka Panongsi Sen Gravel Kasalam Jepan Panongro Sita non alam ki klang tu abang ki laso atuara long sen graveling thok thepin pensi block la pen laso sai ki klema bang huatum chelang pen tangka panglim choklo pusi karbok pado athe laso atuar arniwang ki dam ke wangatum chethana tengke sen graveling imuta theklong lesita tar pang thegabang ki tar hamamachi radatum ki manghu pronglo lasima chokabang punon lason ka choklema phan ritar libra insai nang jiputa kaning jepado athela ke rat la pen gofa tuma phanta kachong thuya bang phulo puta hada ki do rada tum pen akoi pipon Bokazan rong supia pherang ke pen nonjong man kilobirta pinikar biprayam time angela pons kang ton peglo dume thakme kurwang thu